ongazilimaza songazilimaza ngale khubo ulima ngalo ngoba ulwele ukuthi lento mayenzeke. Ngisho noma sekuthiwa sowukhathele but it's break time, awubona udeserve ibreak, uzibona ungadeserve ukuthi ngingaphumula kanjani uma ngingakafikanga lapha kulesigaba ebengithe ngizofika kiso. But blessed are those who will rest before God and allow the Holy Spirit sibalide. Nkulunkulu akasifuni sinezifo, funa sinokuthula, sinokuphumula ngaphakathi kwethu. Allow him, and as you allow him, align yourself, zifake kuqala entandweni yakhe, zingenise kuqala kuthi Nkosi, let your will be done ngempilo yami. Until ube sentandweni uzohlupheka, uzowenza izinto zingalungi. Bathe wenza lokhu akulungi, ubathe ushona le ulandela lo yamfundisi, ulandele lo yamfundisi, izinto azihlangani azilungi. Ubathe uthi ugijima lapha, uNkulunkulu ubheke wena ukuthi ifune yami intando ngawe, yekela lo yamfundisi. uNkulunkulu ubekile amandla, ubekile impumelelo la akubeke khona, ukubekela indlela yokuphumela ngale. uNkulunkulu umusa kasibusise bonke ababelandela uJesu, bonke ababehamba emva kwaJesu bebayithola impendulo, nababefaka bahamba emva kwabafundi bakaJesu babeyithola impendulo. Uma uJesu efika khabo Lazaro, kwakugcwele ukukhala kubuhlungu, kukhalwa ngenxa yokuthi uLazaro ebashile, the only brother, bekhalela yena bosisi wakhe. But when Jesus came, they received their rest, baphumule ekhaleni, baba nokuthula ngoba kufika uJesu. Hallelujah. uJesu ufike ngenxa yentando kaBaba. Akafika ngalesikhathi bamtshela bona ukuthi Jesu ufika, uLazaro uyagula. uJesu akazange agijima ngaleso sikhathi, but wafika ngentando kaBaba, walidwa nguMoya oNgcwele. Ngoba elidwe nguMoya oNgcwele ukwazile ukuba afake ekuphumuleni, ukuthi baphume ekukhaleni bangene ekuthokozeni, because he was led by the Holy Spirit. When umuntu ongathi Jesu wayasho usesi wakhe ukuthi Jesu kube ukhona ngaba kafaka, but uJesu inhlizweni yakhe ukuthi lo akazi ukuthi mina ngihola intando kaBaba, ngila ngentando. Uthi bayitshela abafundi bakhe uthi akayi akafanga ngenxa ukuthi kufanele ukuthi uNkulunkulu akhazimuliswe. Ngamagama, it's God's time to be glorified. I am being led by God. Kuringize manje. It's never a mistake. I have come this time being led by the Holy Spirit to give them rest. Hallelujah. Bonke uJesu ababehlangana naye babethola ukuphumula. Uma wena ungenako ukuphumula, ungabanika kanjani abanye abantu ukuphumula uma kuphumula kungekho kuwe? How can they rest? Ngoba uma usondele emntwini ophithizelayo, nawe ugcina uphithizela. Ngoba ukuvula le ngqondo akubona ukuthi bona la uhlezi khona, lento yakho le ayikho le, lokuthi uzoholwa ngumoya ayikho lento leyo. Wena hlanganisa, patanisa, faka lokho nalo, yenza lokho naloka. I've met pastors abakhuluma ukuthi yabona mawufuna ibandla ligcwale, yenza lokho naloka. Ngithi ngiyabheka ngithi yabona, I'm not born for labor. Kuthi ngiyojuluka, ngiyohlupheka, bakutshela ukuthi hamba kuphi, lapha kufike kwenziwe lokho, bese kuba lokho abantu bazowabona bazo. Yabona kunomunye wathi uthatha inhloko yengulube, ngazi wenzeni khona la baya khona, bathatha inhloko yengulube babuye bazoyigubhela la ebandleni, ngoba ingulube ngisho manje seyicala kubola, kuba nabantu abaningi, kuba nezimpukane eziningi. Then izimpukane eziningi zisho ukuthi udeclare ukuthi let the people come in numbers lapha enkonzweni. So ngabenza nje abagubhela izinhloko zezinja kumoya, ba represent ukuthi senza into ezobiza abantu. Lento yanuka le, mara fanele ukuthi ngiyifake enkonzweni bese bagijima abantu bayenza. No, I don't wanna labor, because ngalesikhathi wenza lokho kunezinye izinto abangakutshela izona ukuthi hey uzosebenza wena every year, kuzoba nje ngesikhathi esinje kuzoba nje. Nale mali lethwa nglabantu phela kufanele ukuthi uyithathe uyise lapha ukuze lento yakhe ikwazi ukuqhubeka. Mawufuna abantu izoqhubeka ukuthi uthatha ipercentage so uyisa lapha, then uma kukuhlula lokho you are gone. Then ukukusiza unikela kokuphila kwakho wena, kukhona uMoya oNgcwele ongalida izinto at the right time, things will happen
uNkulunkulu umusa kaSibusisi ngathi bowungarelaya uke ucike nje uzilahlele nje uziphonsele kuMoya Ongcwele uthi Moya Ongcwele nangu mina sizophakama sithandaze uNkosi nangu mina khombisa intando yakho ngempilo yami bese uyangiholela emadleleni aluhlaza unginikeze ukuphumula ngasemanzini okuphumula